Akariba wodi ya Gatunga Tharaka ni bakuromba thirikari kubatethia guchwa gitangi kia ruji kia ritangiri 10 kiria bakuga ni kia irwe thokone ukiumia kithiru ntuku ya Jumatano baugite gitangi iki kiari kia bata muno thokone ao ni untu kinyabwa utheru untu bakuwa kinyabioro thokone bitathamba bitethirito bikithamba gwa ntuku kathumba nande kuma gitangi iki kiraiwa baugite kinyabari no gwa bwa mirimo gutamba kumania na ruko bakiromba utethio obwa gitangi iki guchwa na mpwe na bwa biashara thokone ya Kathanga chini ni bakuria atongeria bao kubaretera mirandi ya witi na mbere tabure akaribange batharakanithi bagwikirwa Paul Wakabithi ni akurikithia cio na kari na mono biashara thokoni ya Gatunga baraba kure thirikari kaunti Tharakanithi kubathethere kone tangira ora ritangiri 10 itangire nkurukire thiritore kibatethagiria anene wakagita na ruyi rwa gutumira thokoni eno tothire kwa usipindi na OCS twandikiro barwa twena cio tobanengera kume munde waye kwethero tiwa bakorete tangiru Gatunga gutire bantu gaseseka kinya mwogu tutafunga hizo ofisi zote mwankarera His Excellency Gavana Muthomi Njoki akayarugamia arerie mwananchi kawindo ra gutumira kiorokera twayana kume munde Jumatano egekinya Jumaine wewe tangire toraritangirie komirereko begocoka ko na gwagotie ware gocoka tukabekera matomange nonto matombekirete bamba tukabarutamo twakikishe tukwandamana moya kwa moya obisibora murera bari gwirera bareterwa gabaya kuruta tenda kubwera gutire bonge tukarotha ibagatuthikeria bara gututhikeria na bakometio twe barabarani no tie muntu gatutisa Jumatano twandikiria kethera gwetangira tikocokaga maandamano tukaitwinga obisibora akiuga batiro ngogoti mwankabanintero maendeleo thokoni no na nkuruki wa dini eno ya Gatunga service ya kwenda tunekera ndakaini kwangaga ino bukona icheka hato butwa yero na beto yabo baringana maiga lakini nabo yabangaratana gwetia chiringi aga itio tokato bwere bakorotha erehani tutabwere ta butikare 10 daga Gatunga twena university aikwana bakoraroko lakini totiona gweru Muthomi Njoki ugete ageke gitaga kemureke mpaka mtu university akona gweru nagekera uma mbaria cio ndaire kuruta wira tobanengera ntugo muwanja thira tunenganirite aga waya kwethura mantu mara tukano tiwa makorothwa gutire mbari ukaiwe ge operate no emwe Gatunga tugachiruta cionde na tuge gutire mbaria nikarikari hogu no ntubegitira ntu bakabare ya kinyinto birabire benkareni bikabare bakebera batikuria Gatunga ito guthiete ku face bobo karikite wara biashara thokoni ya Kathanga chini bombite kuthura kamite ya imbia thoko ino ni kingo bomba kuthina mbere kimaendeleo thura kamite ya Kathanga chini ya imbia na kwambirie ndikanjiria kuruta ngugi ira nkuru tukurekania nio na bwega tukuberi bwega nuntu bo tugwatira twathura chairman wa thoko eno Martin Njero twathura secretary Regina Gacheri turesara Isairasi Kaume niyo gunda thura ndi chairman wa Kathanga chini tugakande kuna atongole babange twathura nabo tubange bura tukaruta wira nondo ntiumba kuruta wira ndi ngata chairman na tutiumba kubagwa antu bamwe tugabanga ni tukawa kona tukwita antu bamwe kona tukwa turuthe nyu na kogu tukewa turi committee open na twaria tukatukera antu betu batwaria kogu ni nkone mthima antu mara twaruthaga imara antu batura kuririra na tukuthura na kamiri na ingwite yote mtara thurwa njori nyumba athurirwo kiwanjani kiriku arambe twanene ya biashara baba thoko ya Kathanga chini wa dini weno ya Gatunga egwe bare na MCA wago ekinya barute gwera na gwerera yonde MCA kwenda eruteka kamete yetu nemo gwate njara nikaingwe eruteka sana takiberi kia twendagiria nara twakirwa kanyamu kanonkono twacoka twekirwa njara ugaikira makwayi maingirito kama kagwanthiguru itwongero kiberi geku nikaingwa ba mama banguo kinyaba makwaye begwa bare mugunyeni na mbura yaura twegwe tutakurirwa itwegwe twena kiguo kiberi nigeku nonto matangi twagaigerwa maire na matangi amto tinyaga roje na imathira mathoria nto mwanka bakunurania matigwa makari ogu nonto kuma tugwekirwa tutata kegweku rakenge twekerwa ngeti
tuingagirwe into bietu tutie gukamatagirwa rukiri tugakamatirwo goro tutigae tuingira tantu bamukothima na bioro bietu tutie na bioro bara bendagia kiberini twiringanagira kioroni kia mburi antu arume na ekuru na getie murango uthio kaingana reso ukarikia gwira ciaku ukaumaruka. Kamitira yathurwa itongoreti chairman wetu Martin Njeru niyo go kamitirwa mitathoroka ya Kathangachini aitha mucemani ro tumutongoria tho ingavana etho nubusi wa president etho na MCA tuikwanda kwaunwe chairman yonge ate Martin Njeru no tuthoro chairman wa Kathangachini mundi Poterauru TV kumanterecia Tharaka wadini ya Gatunga Mbita Paul Ogwa Kabithe.